Kau gigit cabenya ya? Kasiannya. Ini lanjutannya untuk bikin apa? Tuh, abang bikin. Aduk. Tuh, mukanya dicakar. Ini dicakar-cakar Louis. Iya. Dia kalau main perang-perangan sama si Louis. Mantap. Jadi ini ntar kita istirahatkan minimum 30 menitan. Jadi mama mau menikmati martabak asin dulu, martabak telur. Makan lagi? Ah, mami nunggu. Mau makan lagi? Makan. Aduh. Ini nggak kenyang-kenyang. Ini mie chili sayang, ke ini yang pakai cabe. Ini yang punya Kidos. Ini makan. Louis duduk. Ya. Hallo. Panas. Sehen einer Geist und wir kommen von Stellen, oder? Und unsere schwarze Hase macht Holzig. Oh. Die Pfanne ist ein Geist. Ja. Wir gehen manchmal in unser Haus rein. Wer keine Buben kann, wir die Buben und die Tiere. Aber unser ein Mädchen nicht. Sie baut nur. Und da muss sie in die Rekorde kommen. So? Da können wir schnell zu unser Haus rein, oder? Aber das ist das sind unsere Treppen. Da muss ich schnell zu unserem Papa. Nanya. Kamu happy banget ya kalau makan? Sama anak apa bauen wir da einfach bauen wir da ein Live-Tauchen. Nggak bisa. Terus ini mama mau lanjut bikin martabak manis. Buat ya kalau dilihat jamnya sih hitungan untuk makan malam lah gitu kan. Enak. Louis. Nein. Nyam. Ja. Ja, mach ich gleich was. Gitu banget sih. Monster. Louis. Kenapa? Kamu salah ambil acar. Loh, aduh kasihan. Iya, dia ambil acar pakai cabe. Astaga. Papa, Ja, nicht gewusst. hati-hati loh. Hati-hati. Kasihannya. Mama di dapur tadi nak, nggak mau perhatiin. Pedas. Pedas. Aduh kasihannya. Kau gigit cabenya ya? Kasihannya. Diambil banyak lagi. Lihat mama. Lihat mama sini. Lihat mama sini. Louis. Papa bilang maaf loh. Maaf. Aduh sakit perut lain nanti dia dimakannya cabe. Aduh kasihan. Kita bakar ya Bren.
Panas mulutnya. Pakai mungkin talpak. Talbak. Sudah. Kecian. Coba lihat mama sini. Ini. Kaput. Oke, sekarang kita lanjut mau bikin martabak. Jadi ini adonan martabaknya. Terus ini buat yang rasa kacang tinggal pakai peanut butter aja. Peanut butter mulu ya. Ini buat kalian yang nggak punya seres, di supermarket sini juga ada jual macam seres gitu, dan ini juga rasanya mirip-mirip lah sama seres. Tuh, ini beratnya 175 gram. Ada margarin. Ini juga susu kental manis ala sini. Bentuknya tuh gini kayak apa? Kayak pasta gigi. Terus kalau kalian nggak ada cheddar, aku pakai gouda aja. Keju gouda. Dan supaya lebih coklat rasanya, mama selalu tambahin ini loh, dark cooking coklat, nanti dipotong-potong gitu. Mama, Ya. Martabak tipis. Wah, ini yang rasa coklat buat kiddos. Martabak tipis-tipis. Keju coklat. Mendolan. Pokoknya ini kalorin bom ya. Jangan pikirin timbangan. Kita cucuk. Kalian lihat dong. Wah, martabak ala mama. Ini kali ini terus yang ini kita potongnya beda deh. Pinggir dulu. Ini kita potongnya kayak di abang-abang gitu. Wah. Wow. Crunchy banget. Wah, mantap banget ini. Mari kita santap. Waduh, lampunya kuning banget. Mari kita santap. Dan ada lagi, ada dia lagi dan lagi. Hehehe, panas.
makan martabak manis alias terang bulan. Minum kopi. Mama, Mama, Mama juga. Ya itu kamu ambil yang itu. Oh, Mama pakai yang keju. Pakai yang keju, pakai yang rasa. Mama mau yang rasa keju. Tuh. Maafkan handuk Mama ini ya. Makanlah, makan. Karena tadi habis goreng martabak telur. Gengs, kalian lihat dong. Kejunya meleleh gitu. Wow. Mantap. Crunchy ya. Kayak makan crepes gitu. Makan yang ujung. Wah. Mom, Gimana, enak nggak? Siapa? Ini yang pakai kacang. Pakai kacang. Apa enggak? Doyan. Ini lu nggak suka crunchy-nya? Apa? Apa? Akhirnya selonjoran juga. Capek. Kaki itu udah berasa kram gitu. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Bilang terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you for watching, gengs. Bye bye. Mama ngopi dulu.